E ui o lo tau mo whaile malo, ma le mtanga luenga o soifua malo loina e whaatontonu le pipisi i tu o le wha mai COVID-19 fluiva. A le ufa iloa mai le sui whaatonsilo mtanga luenga o soifua malo loina Dr. Thompson. O la tau mulmulta ia lava whaatonunga, mai le kapeneta, wa mai au na pasia, le na le fitu ai o aso e whaanofo e se ai tangata malanga mai fafo. A matatu le va alea na malanga mai New Zealand le vaso nei, aso lua fluiva o mati. E wha uma pea le taimi tolu vaiaso ma le lua vaiaso o pasese o lo whaanofo e se nei, banga na ai pasese o le va o le aso lua fluiva. Fautuaina mai ai le kapeneta, ile mei mai le lufutasi aso, sufa aso, ia, ma le fitu aso e amatatu nei le tato vaale nei le so, ai wha mai a pea le sufa aso pea na iei si va ai lua, o le va fiti o lo iei temi nei, ia, ma le va a niusila pea o na iei le atu. So o le fitu aso la leo, le fitu aso uma na ilo fo ia le kapeneta, ia mau mai le fautuanga, ile vaenga lea, au le tato va nei, ia o le vai numero lena tu mai, o se meo le lua se lau fulu, se au fai, o le pasese, ia sa stevi to e fa mautu atu, ia le vai numero lea, o na ieni si pasese, sa mai to fo ia le va ale mo passe se fo ia na mai escort mai nisi ona sinasia na mai mori mai sa mo ia to fo ia medical escort i New Zealand tu langa le so se fa mo tu le ia tatu fai numero ia na va to fo le stem talo mai na nafi le so luas fluiva mati le o fa ma ni mai nei le se la luas fluiva ila to fo ua whaopopo i le atunu lautele wa afia si amol COVID-19 fluiva. Ma ua o atua i le afe whaase la wivas futolo tatu atunu ua afia mai tua talu na pepesi i le wha mai le aso sulfitu o mati. Ai mole teimi nei wana o le afe tolu se lau tolu sfulu o lo o afia pea. O le iwa sulfitu pasene o le wa afia i le atunu o lo nonofo ai upolu nei a o le tolu pasene o lo o au maui savai. Manuia pea le moto manono ma apoli matai e lei nisi wa afia. O lo wha mawina fo mtanga luenga soifua malolo ina e tusa male 5% o e wa afia o tamaitai, fast full 5% o li. Mai ua maua, o ila tau su 5 tau sanga yanga ia tu le tolu 5 tau sanga le matutua, o lo mafuli iai e ua maua ili siama. Peta e lo maua lunga le numera o tangata wa afia ili tolu 5 e o atu ile 5 tau sanga le matutua. Fa maunia fo mtanga ruenga sfulu valu afe ma le se fulu o ila tou ua mai au na whaia la tou suenga o le siama. I wha maunga o le afe wha se lau iwa tolu o e wa afia se lau lua sfulu iwa i tutono e lua sulfaitu la ua tuanai. Afe wha se lau 5 sultasi mai upolu nei wha se fulu lua i savai. Manono tai e le ai apoli matai e le ai. O mai o lo whapeo na PCI le te iminei o no pipisi atu i si tangata e afe tolu se lau tolu sfulu. Whaitau o le tunu ua afia talu mai Novema o le lua o e afe 5 se lau fast food tasi. O e na afia ina ua tatala tua oi whaavao malo e fast food valu. O ila tau ua afia mai le tunu lau tele talu na pipesi i tuol wha mai a mati afe fast se lau wiva tolu. O e ua afia o lo olfan mai mto tua to fitu. E le inisi o tinga ina e le fo inisi o maliliu. O e nei fufuanga le malo e pe on sao no le fionga le pale mia fia me na o mi mata afa. O le afa anga solo le tuinga i tu malo ta itasi upolu. Ile aso tofi o le vai o sone aso tolu tasi o mati. Ai amata ai le masina fo o aperila o le aso foreile ile motele ki savai. O le maufa vai o le nei fufuanga. E matua mo o mia o na opo tui lo na lua. Ma whaatino le tui lo na tolu e sanga tā pena ai o tātou tino e tatali le whamai. O le ama whai ai foi o na whetu unai le au whai ngā luenga le soifua mā le oloina. Ma isi a tātou au whai ngā luenga mua au e whaatino tuinga ma au nanga tau i le puipuinga ona o lo si i lunga le whai numera o i lātou ua afia i le whamai. E whapea foi o na whaatulanga ma la lango tonu ma fuafuanga am tā ngā luenga
Ma whaala popitonga ale malo o pisinisi tuma oti e kalesia. Ia matapenanga nuu mafio anga taitasi. Mo le anga i atu i le lumanai. I le mautau ave o le laasanga fou i lo tātou soifuanga whaalitangata. O le soifua whaatasi ma le COVID-19. E le ngata la i le una ia o le tātou puipuinga whaasoifua maloloina. Ai whapena foi i le vaai mamao ma le anga i atu i le lumanai. O a tātou fuafuanga o le lumanai manuia o le atunu. Taiminei o maua lalo le paseno i lato ua uma mamae atu i lon tolu. Ono o tulanga i whaasolo le maua mai o vaila au peitai. O le utatele o vaila au le utaunu mai ai le va o le solua i vau mati. O le ama whai ai lono whaasolo tuwinga i le tunu. Ina ia vave ona whaasopolia. E whapea fo il toi au talaino tui mua mo whana witi. Mai le 5 tausanga le sultasi tausanga le mātutua mo upolu mo savai. Ai mai se ila tau na misi tuwinga na whaasolo mua. Saunanga le fiongan pale mia fitu se fulu a fetu i le pi whaisa lea o tau nuu i le asolu o le vai asone o fuafua e whaatino ai tui lona tolu o tangata mātutua e amata atu le sultasi tausanga a nga ilunga. Ma whaasopo li ai vai ngata lavo i la loifo sulfitu e tau sultasi e le imae au lato tui. Amatai i le vai aso le nei i le asolua lo sfuluiva o mati me to e talai fo i le stofi o atai ao tolu tasi to e te tala i le astrona i asolua o aparila ma le asolua le vai aso fo o aso lima ma i le ono i le tai ao e o atu i le wha i le fiafi. O lo tu maulava le tau fia o tangata malanga atu i upolu nei mo savai. Pei tai o va ao lo whaatanga o na whewa i le va upolu mo savai e mo le lauina o uta pe o sua ma vaila auta o whale mai i aso mai tu lai te talai au nanga mo o mia. E awala ai on awina mai tangata mai savai o wha mao nia e malanga i atunu umamao. Ma a inga tu pito i lato wa maari liu i upolu nei. Peta e mua i wha ailoa wha mao ninga o na vaenga. Ma ua toi amata. Nisi o tala ila Emmanuel tamu whaingal vaenga o pango tai tānu malala e sola itua. Ina ua so o atoa le pito ilunga o le pasi ma o si o aile lotoa i le waya tala. Whapena fo o na malu puipuia o na whaituto au a mea. O le taunu unga le nalo sola anga le ena tau whawhau mai le aso lua iwa o mati o na nafi. Na vave o na tali mai i le fiongal minista o tanga luenga o leo ma whale puipui le sunga le whau Harry Shifter. Ina ua fsilingia i tau ulmanga o lea tala na pā mai e na nafi, le whata alise atu o ta vale a leo ma fui mu. Sao no le minista, na o mai lava i fafo se vaenga mai o lato sela, mangata i lava i ina. Lea i lava maseisi mea na mawhai o na toi whai. Ai mulimuli ane whaita watu o lea lava i atoa lea whai o pangota. O se la sanga e whaato a file mua ile tunu umai popolenga, o ni whaafita uli mulimuli mai. O mausola anga pango tai tau sanga watua nai, o mautino ai nei, na afua lava o na tau nuu masao itua, o na sa iaile whata mala ili leo ina, malele ai o se malu puipuia o na lotoa. Whaatusa i au pā mawalununga i tanu malala, o le ngata le mafia mawalununga, ai o so o atoa le waya tala o li o aile tumutumu. O le pangota lea ngata mai aile sola, sana wha o ngaina le ape whai. O leisi sola anga mai pasi maa na sao o na sa tatala atu i fafo whai to au a mea o sela. Ai o leisi sola anga o luafe sfuluiva e to ono ali ina o male sola anga o le luafe lua se fulu e lata il tolu sfulu pango ta na sao e tua, peitai. O le pulenga o iei nei o ta wha ingata male sao nga le muere ingata o pango ta ai o le tunu ulautele. O sao noai le fionga suikum sina fulia i afa msanga sa muelus fatalonga o tua nai. O lo ave iai le whaata ua o le lato fo imta whaio i tau ave i aso uma mai tānu malala.